Credits ay hamada ay parents who mentally and financially supports me. Aduga mathangda aibu class 11 dagi kaida soigi gadagi hadna khutpa guide tawbirakpa sar premchan adagi akhoi gi school gi oja sing adagi akhoi school gi mem principal mem binita da so credit pisage hoi position lepa adagi lari khaiba khaktana mi oine haiba leiteba adum ishwarna akhoi mi amamam khudingi masa masa gi tonga talent amamam loi pirai ngakane ba aduna maroina parents ta hajani parents sing nazu mogi apamba adu khaktang macha de chalhandabida macha duna kari pamino macha jina oiningi ji kaino do khangtok piraga adumaina macha gi apamba de chalhanbiba adagi macha jing nazu ai as family condition ore any problem ama lerega magi apamba do parents tagi losin bado adu tobida bida mama ai adu tongninge ai footballer oininge or ai painter oininge adumaina mai apamba do parents ta haibiba aduna parents ka macha jinga phajana corporation lainaraga nogi apamba do dum adugi apamba line do chalhanba adu haijinge aduga yamaru oina hojik matam da dum any field changba matam da larik si yaw da yadreba aduna aina angang jina haining beje noi dum any field noi apamba line da changu but adum no magi larik ti kitang soi da bida 30 minutes or 1 hour khatang warasu adum pabio larik haiji aina oiningi je entrepreneur ne ba aduna entrepreneur gi khwaidai chana ba line di commerce ne ba adagi aina entrepreneur ji oraga haidi akhoi manipur je atop state ke yengnabada sum economically backward su ore aduna aina commercial or entrepreneur oraga akhoi manipur je kitang develop to hon ba pamba pije ai private school da ujawai bane do aina public school jingje mathang dai sum chat pa haita ani char pije dum loina raga school amadai mada sum chat pa je chatle do ma je ai ga loina class 10 box ani ai ga ai ta tapi bije yum da di kana ke sutal te ma gi hona zaman gi mapung phara dum ma khangje buna sele panina ai ke sut do taw ko na tabina do ma gi hona zaman na ai phang mane हाइबा सिंग असिगे मंगालदा कोई छात्र सिंगी कोई तुंगी महिरोइ सिंग अदगी तुंगी लेबाकी पिलर ऑफ द नेशन और कदरिबा छात्र सिंग से मखोई गी दमत खलगा कोई कनाना लाली कनाना चुमी थीदना यांग से यासनबा म पुरागा कोई हानगी पुंसीदा अमुक हन्ना हंजिनबा नुंगाया फना नुंसी चानना लेमिना सी हाइदना म्यांगी फंग क्वेश्चन आंसर नैना बसिमा खतंग वात खिबा माले आइना सुम खंजबदा हाइदि लाइक सिंग दुदी फजना पारगा कॉन्सेप्ट सिंग दुदी फजना क्लियर ओबा तारगा सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दा यामना कुपथना डिटेल ओइना क्वेश्चन आंसर नैना बा खरा वात खिबा अदगी लैंग्वेज दा मणिपुरी दा आइसे खतंग इबगी प्रैक्टिस मा खतंग हाइदि वात खिबा माले अदुना मार्क्स आम दो पुंगोम मतम दा थारपु मतम दा खतंग खुयोंना खि नंगबा नंगदबगी अदुना करिगुंबा आइना मो आइगी पास सेल्फ दा मेसेज अमतंग पिजबा गी खुदों चाबदो लेबा तारगदि आइ तसेंगना हजिकी हारिबा आइगी असोइबसिंग दा अदुगी मतंग सेंदोकनबा फजना क्वेश्चन आंसर नैनाबा खनबा अदगी मतुंग तारबा सात्रजिंगदसु आइना ngasi सोइकिबदो मोइदा हंजिनदना हाइ तारे फजना लाइक सु फजना कॉन्सेप्ट सिंग दो क्लियर ओइना सप्पियो अदुगा क्वेश्चन आंसर यामना डिटेल ओइना नैनाबियो